dina gonga kan dina islamu kan ka ko kadayru ko ka annora debe danni ne daga kundule mabbe de wowlugol haalaji gonɗi fi dina kan bonnugol inde dina kan e bonnugol inde julɓe ɓen mo kala yellitiɗo e fiyakuji ɗin hande woni nanirde allah noon andini wonde kanko allahu ko o timminayɗo annora makko on woni kaɗo dina makko hay si añi ɗum heferɓe ɓe ɗo inni ɗo ko ɓangingol lawol no kaɗo dina no o sal'iniri no o waɗiri ko hoɗɗiriri kanko allahu tabaraka wa taala yo dina kan timmu yo dina kan tiiɗu yo dina kan sakiɗo o wi huwa alladi ko kanko allah woni on arsala neɗɗo rasulahu nelaɗo makko o waɗi noon tiiɗugol dina kan e sakitagol dina kan no haɗɗon jini e woɓɓe ɓe hino darano kaɗo dina no haɗɗon jini e ko wonata sabu dina kan ka tiiɗa dina kan ka sakito amma noon dendalangal daraniɓe kaɗo dina islam e ɗeɗo moɓɓe hoorejo maɓɓe on ko nelaɗo allahu on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam joni ko honɗum woni aalaji woni sababuji sabimbinayɗi ɗin dina kan ka sakito ka tiiɗa o wi o neɗeji nelaɗo makko on bil huda e peewal ngal kono koɓe wi mana al huda ay ko al ilmu nafe ko gandal nafay gandal nde wonno ganɗo gandal no tawa e ko ɓuri mawnude e ko sabimbinta tiiɗugol kaɗo dina e ko sabimbinta sakitagol kaɗo dina no wawata ko andade ka wawata ko andade no ka hana andirede noon wondude e andugol usuluji makka e calɗi makka e alhaaliji makka mawɗe andugol tawhid andugol iman andugol sunna andugol deweɗen wonnode gollirde andugol ko wiyete kon nafoore ɗeɗo de wiyete ko mabasidu saria e ko hina e usulu e dawabit wawata ko andade e waw gandal ngal e tan wonede dinagaɗo bil huda e peewal ngal ay gandal sennugal ngal gandal nafay gandal qur'ana e sunna wa diinel haqqi e diina gonga ha kanduri golle moƴƴe ɗe jikkuji moƴƴi huwodire moƴƴe e ko nandi hen ko tawata kaɗo diina men no mofti ko wonɗa jangude e nder qur'an on e nder sunna on wonɗa jangude kadi e nder defte fiqhuɗen mo daari deftere fi ngeyguɗen ka saria islam ka fiqhul islami o taway ala ko moƴƴi e ko laaɓi e ko selli huwodiral hewɗiti huwodir islamu ɗen ala ko selli ñawoji e sariyaji hewɗiti sariyaji islamu ɗen ɗum woni allahu nelidinala ɗon e ngal ɗo gandal e golle moƴƴe ɗe yamigol golle moƴƴe ɗe kala ko islam yamiri komi golliji koko moƴƴi ko kato no mari nafoore no marani wonɗo gollude on e nafoore no marani ɓernde makko nden e wonki makko kin e ɓanndu makko ndun nafoore kanko neɗɗo on no marani mujjutama makko on ɗum model makko ngal e nafoore bal no marani hay nokkure ka ɗum ɗo wona gollede e nafoore ɗum waɗi si tawi kaɗo ɗina ko ma tum nafoora ko ma tum katiiɗa ko ɗum nde wonno kala marɗo hakkil kala tasbotoɗo so hendike kaɗo ɗina noka ardi ɗon o mala ko waɗata sona jaɓugol kaɗo ɗina ko ɗum waɗi iwɓe fewno sahabaɓe ha fewno hannde amnoɓe ñande yowmal ko nowno sahabaɓe laaɗo sallah sallam e masalan wano sumamata bun afar mo anndi ɗo fi muɗum arnoɗo e no hokkiti makka addu o silmude fi waɗoygol hajju sirku hajjuji ɗi ɓe wowno o rewi madina e sahaba en nangi mo addi mo kay juulirde ɓe haɓɓi mo ɓe humimo ɗon e dugalal ɓe anndamo kamɓe tawi ko kanko wonno ko hojo yimɓe makko ɓen e nelaaɗo sallah sallam ɓay ɓe seynike ka juulirde ɓe yehi mo haɓɓi kamɓe ɓe annditi mo ɓe ranndi sahaba en anndi kon woni ɓe wi ɓe annda
nelaɗo maki ko kaari joni ko kohojo yimɓe muɗum ɓenni kono ɓe wiyani sahaba ɓe firtumo ɓe accitamo ɗon e ɗon wannon hiɓe faani hikma mo annduɗo natija mum ko honno wallo nelaɗo maki moƴƴi e makko ɓe naali accitumoɓe maki moƴƴi e makko ko wannon hiɓe faala kamɓe nelaɗo sala sallam tawa e hikma maɓɓe yo oɗo nanu ko wona wolede complicaɗoji yo oɗo yi'u golle jonaɗi golleji wannon himo jogii nanallaji bonɗi no inde dina ka wona bonnirede mo jogii nanallaji bonɗi ko raɓɓe ɗi gon sahaba ɓen ɓe moƴƴi e makko addowo ko ñamete addowo ko yarete o woni mo heɗitade ko nelaɗo sala sallam woni maako mo yiwde ko wona gollede ka juuriɗe ko nande ko wona yewtede ko neɗɗo makko haki ɓay nelaɗo sala sallam hokkitiɓe ari ɓe hiwrimo ɓe landimo ɓe inni maga indaka yato mama ana gononi ka maɗa gon jogiɗa ko haalaɗa o maaki kanko sahabajo on tawi fewdo on sahayo silmali o inni si a wari alay a wari jon jiiƴam si a moƴƴike an accitiɗan haray a moƴƴike e anndi ɗo moƴƴegol e mum si ko jewdi faalaɗa landoɗa jewɗi jonneɗa laɗo accimo ɗo yi ko raɓɓe ɗi ko sabu sayon balɗe tati ñande o ko non ɗoye molantoɗo o jaabo o goto ñande timmuno balɗe tati nelaɗo makene sahaba en attele fof accitemo ɓe accitimo o jangi ko tawata naati e ɓernde makko hollimo ɓooga yaagal kaado diina o yimmi o yehi haa o yalti saare madina nden o yehi ɗon e ɓonndu o looti o yiltiti o ari o tawi nelaɗo e sahaba en ka juurirde o dari o wi ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah on sayi nelaɗo moosi ɓe landimo ko hanno silma addo a yimɓe ɗo o wi ko wata goɗɗo sikku ko pulol waɗi ha silmum ko woɓɓe on sayi ko o silmi ɗon andirɗon ko honno moƴƴinno mofɓe ɗen ka ara num ka o silmi ɗon o anndani hay hunde si wona ko o nani kon e nder ɗen ɗon dalde imo hokkituno waɗugol hajju o yinelaɗo ko ɗon wayni hari ala e leydi añaandi e an hewtiti leydi maɗa ni o yettinelaɗo kene o wi kono leydi ma ndi woni ɓurani yiɗede e an e jiini kala leydi o wi hari ala yeeso añango e an yiɗugol hewti yeeso ma gon hande yeeso ma ngol no ɓuraninmi geese kala yimɓe ɓen o wi ɓeɗo hokkitani hajju mbiɗa anndi noon hajju sifa ko min wowi wadde ɗum joni gon no wiwɗa si nelaɗo yo ɗo wi o yiɗo yiɗo kaɗo ma diyo kono sa yi warrani wirani mana si ade jura ko kaɗo ɓayo yeehi fof no andimo ko kohojo mum ɓayo ari kono ɓe andinimo o sansike ko tarbiya mo o waɗi wan noon tarbiya maɓɓe on sharikan huwa laka wa ma malaka yon noon tawi tarbiya mo addi on noon ko labbayka allahumma labbayka la sharika laka labbayka feƴƴaɗo inna alhamda wa nimata haka hakkilo on sahay ɓe wattani hidre gonewolde kon ɓe tawi no serti e ko ɓe andi kon ɓe wii kaari feeti o wondi o ƴetti ɗon kisan himme da'awa himme noddan mo diina kam o heɓi ɗum kisan ka ɓernde ma on sahay ko raɓɓiɗi kon o inni ɓe gasi tawi faamomo warde kono kohoɓe maɓɓe ɓe inni son wari o on maaye heeɓe wanno ñaamete koni arande makka koko ka makko ɗiɗo on sahay ɓe accitimo o yeeti ɓe winni gila ɗo fodde on jaɓaali ko mouhammadou addi kon sallllahu alayhi wa sallam ma mouhammadou lantaaki lan abbere hintama sair iwranta on yamama arana on ɗo o daranike kisan da'awa o angasike kisan gollangol diinata
nan goɗɗo jibinte l'islam wona ha fayda ma ya tawa si kañum tigi laaɓi ko sottinani l'islam o yeƴƴitaka ko ɓawa o yeehi o yeehi yimɓe makko ɓe silmi ko jaɓanaɗo ɓe yimɓe mum ɓen o yewti ɓe ko décision mo ƴetti on waɗi embargo ko ñamete e maɓɓe e yimɓe makka ɓen woni ha makka acci heɓude ko ñaama on sawa ɓe neli e nelaɗo sallah sallam ɓe yimɓe men anndiranoma lorrugol men anndiranoma tawi gon en ɗan min acci heɓude komin ñaama sabu o aalen feeti ko jokkuma on sawa e nelaɗo neli e makko inni o acci tan ɓe ñamete o ñamete o makko e dan kaɗo dina ko hoorayka o waɗi noon hino e makka ko tawata jon hakkil fof ko ɗum woni ɗaɓɓude ɓawɗum allahu ya ayuha alladina amanu kono yo gonɗimɓe hal adullukum yalli yomi humputu o ma acca mi tindina on ala tijaratin e dow julan kaatu tunjiiɗum tawɗuno danduɓe o min adabin alim e moɗelete musude ɗum on acca mi tindina on julayagal ngal gollitirɗo tawna julayagal dandaykal kondan e heege e ko nandi hen bal ko julayagal dandaygal lette musude ɓe nganndira huɗɗode sura wi kanko ɓe mbi'i ɓe lanndi noon e laaɓe sala sallam weyni hiɓe yeɗi anndugo ko honnuge gonde ɓuri moƴƴude ɓe gondal sallallahu jippini nde ɗo aya jam tawa e majje oɗo aya mo wonde e mum o fensiti ko honno woni ngal julayagal o wi ko woni ngal julayagal taw ngal kala gollitirɗo ngal ɗo haray ko allah o woni julorude ngal julayagal ɗon ko dandaygal lette musude ɓen ka akhira tu'minuna billah iɗon gomɗinde allahu ma ɗum gomɗine allahu on wa rasulihi e nelaɗo makko wa tujahiduna tinnoɗon fi sabilillahi e nder lawol dina allah kan tinnoɗon bi amwalikum jawle monde wa anfusikum e wonkiji monɗi ko julayagal ngal ko ɗum waɗi ɗen andi ka suratul tawba inna allaha ashtara min almuminina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna نعم وقال رجل يا كالكريم يوفيكم كوينو يتفسدوا ببيعكم الذي بايعتم به ويذكر يجيب موتهم ويجيب لهم الله تبارك وتعالى علي ونفعل عن جلد ونفعل فاتمة بمعنى كل جتر ينجل يا كال وقالوا لمن الله تبارك وتعالى alay noon hoore manan ɗum e natande hannde ka bulogol manan koyete ɗum babu sari kafiɗugol e anndi kafiɗugol wala budda yewte fi muɗum inchallahu haray juɗotugol e allahu ko nde neɗɗo gomɗinta allahu tabaraka wa taala gomɗinan sennugol abdoullahi on anndi nde kon toɓɓe ko wiyete iman ko googingol kala ko iwri gonka allahu tabaraka wa taala googina allahu tabaraka wa taala e gomɗinal ko finde e konngol e golle no ɓeydo no ɗuyto iɗon anndi fi muɗum gomɗinanelaaɗo makko on sallllahu alayhi wa sallam gomɗinal sabimbinaygal golle sabimbinaygal ñemtingol mono cheikh mouhammadou ibne abdoulwahabi rahimahullah waɗani majirani en ka usulu salasa gomɗinal waɗaygal ha ɗofto ko yamiri kon oɗo ko humpiti kon acca ko haɗi kon hara rewirta allahu si wona ko waddi kon watu jahiduna tinnoɗon fi sabilillah e nder lawol allah waɗum jihad on noon ko ɓuri mawnude e ko neɗɗo deɓansata ko wonki makko ti ko ɗum waɗelaaɗo maaki wa zirwatu sanamihi al jihadu fi sabilillah ko ɓuri tuwde e ko neɗɗo dépansata ko ɓuri tuwde e golle golliranteɗe kaaɗo diina ko al jihadu fi sabilillah jango ɗum woni watu jahiduna fi sabilillah tinnoɗon e laawol allah kon tinnoɗon mbi amwalikum jawle monne ka jawdi dépenseteɗo siɗon mari jawdi dépense o siko dépense suudugol alaali so tawi ko jihaadi kaafa
siko dépense ugol fi gandal dépense ugol darda juulirɗo dépense ugol daawa dépense kala ko tawata mo ɗaɓɓa dépense kon o waɗi noon daaren hannde kala ka yarɗa ko église kala ka yarɗa ko lekkolji maɓɓe kala ka yarɗa ko rabtaneji maɓɓe kala ka yarɗa ɓe mari radio ji ɓe mari télévision ji enen hay on honto eɓe mari hay wakfuji awta étage ji moolanaɗi no e ɗi leydi ka wonden ɗo tawa ko wakfu tawa ko catholique ijo ɓaawa hewji ka o maaya o windi o siiñi wonde galle makko ɗen hotani église o labdani maɓɓe ɓurɗo mawnude on ɗo leydi ndin ɗon ko okkandi ko wakf on andi labdani meeɗa moynude leydi okkandi ndin hectare 30 e ko fawi ndin leydi ko wakf honɗoni awlahuji ɗi hontude wallahi ko jama woni no hulɓinani ka wallahi musidɓe joɓe tedduɓe ndaari no jogorɗen diina kamno tan hulɓini o ɓay ɗum allahu ko yurmeteɗo ɗum waɗi si tawi julɗo no heɓde ka fiti fitinno e hoore ndiɗo leydi pewtaade teɗi sika nokkeli kaw nokkeli meɗen na waddu jahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum e wonkiji mon ɗin ono tigi dépense jawdi ɗin kurka wonkiki sahaba e ko ɗum geddino ɓe jonnatano jawɗe ɗen kamɓe ɓe jawɗo ɓalɗe dépense jawɗe ɗen ɓe sooda e ɓujji ɓe sooda aalaji ɓe e ko nandi en no andi Ousmane bun Affan jahaza jeysul usra kanko ɗum o préparé kodu timmu o mari fere ko fof ko fere batali o militaire ɓuri mono hay fewɗo hannde oɗo waɗi sennama ɗo naso sedino naɓi ɓeeɗo ɗo ɓe nganndi jawɗe ko wona dépassé ɗe edan kanko ɗum o préparé ɗum o jooɗaaki kadi o yalti o yehi haanelaaɗo maaki ma darra Ousmane ma faala bada lyow edan si tawi on waɗii ɗum waɗugol mon ɗum ɗon dalikum hayrun lakum in kuntum ta'lamun dalikum ɗum ɗo moɗon ko jannana ɗon ɗo ko hayrun lakum ko moƴƴere onanen balko ɗum ɓuri on moƴƴande in kuntum si on laatike ta'lamuna hiɗon anndi si tawi goɗɗo no anndi artirde gandal waɗugol ɗum ɗo ɓuri mo moƴƴande ɗiɗi kala ko hedditi qul bi fadlillah bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu wa khayru mimma yajma'un si o waɗi ɗum on ɗum woni jolde ɗi on ɗum woni tono taƴƴinago ngo yawfir lakum allahu no yafanade on dhunubakum bakkanuji mon ɗi wa yudkhilkum himo naarude on jannatin aljannaji tawɗi tajri no irde min tahtiha sengole koɗanɗe majji on al anharu calluɗi ɗiɗɗi annduɗa ɗin ka suratul qital ɓawaga wa masakina e koɗanɗe tayyibatan laaɓuɗe fi jannati adn e nder aljanna ɗuttangal dhalika alfawzu l'adim ko ɗum ɗo woni malal mawnugal ngal ɗo woni gañegol mawnugol ngol raawigol kaali gañike o yehi Europe o yehi to e to o darni ɗum ɗo o waɗi ɗum ɗo o jogii ɗi bilaaji tan ko nanndi naam no dagi si tawi kono laaɓi o heɓori kono dhalika alfawzu l'adim hatta ɗo ɗum ɗon ko ka afira hentoy ko ino woodani on kadi sabu konko wallon ɗon wa ukhra e goɗɗum ngo to hebbona haa ko yiɗuɗon ɗum allah waɗanayi on ko atti ɗum ɗo atti on hendoyaade ɗum ɗo ɓay ɗum ɗon ɓe ka afira hendoyde goɗɗum ngo ko yiɗuɗo on ɗum woni ɗum nasrum min allahi wa fadlun qalil nasrum ballal min allahi modde ka allah ayde momɗe allahu jo hokka on doole e tiiɗal e hoore maɓɓe hoolonɓe na heɓo kadi uddital attiigal uddital ngal ɗo o inni fatuhun nakira fiyo huuruti kon kala uddital aduna e diina e akhira wa bassiri lmuminin weltin gomɗinɓe ɓe karamokoɓe usuluɓe wi'i
sifatun do masalah welting gomdi be jangka yamira jangka ma fi welta denen kono jangka ka taksapa ka kono ne welta fiyo na to kala welta fiyo tawde no mofti kala welta bawdun sabu sa Allah qawlu ya ayyuhalladhina amanu ko ono yo gomdi be andi dawala ne hiddu ko wallu ko kaadina hiddu ko darna ko kaadina aya sakini do ballo yale ya ayyuhalladhina amanu kunu lati ansar Allah wallahu bi Allah ko yami wori to na be bidu andi da ko al no be da hal dullu ko mala tijara to ko al ko be bi ta ko yani acce hude kali acce be to ma hude kada wa be o da yeto no be da al no ko be bidu amma do ko yami wori karam ko be sunni ala al-amru yaqtadi al-wujub yamirore ne ko wajibi kanyum dabbata kala yamirore ande ka qur'an ma ka sunna asli on ko wonde ko wajibi edan e on maana don do tindi di wonde dara ko fi walli ta ko ka do di won ko ko e wallo be ka do di ko wajibi hore kala ko bi ko wajibi hore kala ko bi embere ko wajibi ويمن الله لا يكلف الله نفسا الا وسعها كونوا ذات انصار الله ولوا بدين عندك ولوا بالله فانه ولوا بالله على من يولوا دين عندك ولوا مساجد سيد عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله بماكن وكوائد كل مولود ولي تاكادو دين سيدفانا كولد وولي وكلمه يوم عندنا دين ko ya andino fi makka taw pano ma wata ka yidude ko ya andaka alisana dum lima jahi awata ka yidude ya andaka awata yidude hunde de anda idan andina ko bidina kan bawo andina de ka gollitira ka yerko wayi ko nodda e makka noddira e makka kala ko newi kala ko deg ko newani o tikka no dagi noddira jikko noddira golle den noddira dengal nodda e diina ka janna waajo winda waɗa fatwa ko nande yeru ko nande dépense dewde muɗum ka dépense te ɗo fof ko naftane wallugol ka ɗo diina allahuma no hoɗimo walli man tansurullaha yansurkum nam كما قال ونماكن عيسى النبي عيسى ابن مريم بنت مريم للحواريين ويعني صحابة مكة وصحابة عيسى بيت حواريين من أنصاركم ولولون إلى الله بعد يتق دين الله قال الحواريون صحابة مكة نحن من أنصار الله ولولون الله إذا قلت لما قلاب إلى بين كأولان دينهم بولتهم بأن لا سيكسن بينهم والله dan sitai woni be annabi Isa be wali annabi Isa yimbe annabi Isa ko de be wali mo ko en de o fedan sallallahu alaihi wasallam kuri hamdu de wando ko do da be ka dina ma amarat ko fi ta'ifa ko fedde ko min bani Israil e mo de bani Israil o kafarti de ta'ifa ko fedde ko fa ayyadna alladhina min sibbi liban aman sibbi liban amanu ko be ala aduwihim e hore ayde mabbe be no yeddu be annabi Isa فأصبحوا قوم بولد ظاهرين قولوا به بقول يكتب به في به هو مكتب نعم ففي هذا قولوا قوم بأن عيسى من الله جل وعلا قول لي كسبت الكون لا صلى الله عليه وسلم وأرسل إلى الله صلى الله عليه وسلم صحابة قوم دينه بحق في دينك لو أنه النبي عيسى وأنه نقول من قبل الله صلى الله عليه وسلم دينه ولو قال الله تبارك وتعالى يقول قال الله أنا داري بيني بالبريوم أنا داري بيني بقول الله ما قبيت الله سبحانه بدوك بدينه حتى لما يدو بين هو آي يطلع فرقه إني به قوة الدين الله له وكان بجيب كان بجيب dan hari Tentu Allah Taala Taala Yohani Yohani Sefuli Asika intabe gollen darto devi kadudin Allah Taala Taala Masakito Subhanallah
بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. امام رحمه الله بماكي ادلو دفتر مكه بلوغ المرام كتاب البيوع بماكي باب الشركه والوكاله باب دمل قال هنا ارسل بريمود النسو جدي بنجنا ñaawoje ko yowiti kon as-sarika ko wiyete kon sarika wal wakala ko wiyete kon wakala no wiye sirka no inne sarika ko muɗum seeɗi ko wiyete sarika ma sirka ko kafudugol e golle jagiiɗe kafidugol ngol kalamo goɓɓe maaki rahimahumullah no fecci becce ɗiɗi كجملة من حيث الجملة شركة أملاك شركة العقود شركة أملاك ko hawtudugo mana ko kafugol e jeyal kafa sooda sarden no kafi e sarden no kafi e leydi no kafi e suudu no kafi mana kafugol ngol amma ko mo kala e maɓɓe itti seeɗa ɓe soodi ma ɓe ronu ma ɓe okka wa hakada ɗum woni noon e ala noon de mon ko sarikatul uqud ko ɗum woni ko faanda kon ɗo sarikatul uqud ɓe mana kafidugol e golle moɗo sarika imo fecci heɓe fecci mo kamɓe kala mo koɓe fuɗɗuɗen ko yehi e fecci ɗuy هي إن شركة عنان شركة مضاربة وهنا شركة عنان مثل ko de goɗɗo yimɓe ɗiɗo mo kala maɓɓe itta seeɗa mo kala itta ɓuri wulude ma ɓuruji temedere ɓe hawtita ɓe gollira ɗin ɗon mbuuɗi fii ka ɓe ɓeydoto ɓe uddita bitigi ko kamɓe itti mbuuɗi ɗin ko kamɓe kadi no golli wiyete sarika to ana ko kamɓe mo kala itti seeɗa foti ko ɗiɗo foti ko tato foti ko sappo mo kala e maɓɓe itta won wo ko ɓe fottanima won wo ko itti ɓe hawtita kadi gollirgol ɗin mbuuɗi fi yoni ɓeyɗo ɓe heɓata no ɓe semta amma sarikatu mudaraba ko nde goɗɗo ittata mbuuɗi ɗin goɗɗo golla ɓe halda sendu goɗɗo no heɓiɗo o wiyete sarikatu mudaraba hino ko woni ko wiyete sarikatu abdan taw no woni ko wiyete sarikatu wujub wonɓe maɓɓe mara mbuuɗi wonɓe maɓɓe mara marchandise kono hiɓe anda hiɓe hoola e halda ɗiɗo ma tato ma yo embere fottanaɓe mo kala yo yahu ñawɗo yo maakiti golla julo tono ko heɓi ton kon ɓe ƴetta on tono mo kala tono mo heɓi on ɓe hawtidira on ɗon tono ɓe waɗa nokku goto ɓe gollitira ɓeyde sarikatu wujub sarikatu abdan koyo ɓe haldu e siko jommetiye siko yeeyowo siko rondotoɗo ɗonle mo kala yo yahu golloyo kala ko o heɓi kon ɓe adda ɓe hawtidira ɓe senda ɗo fof ko noon e jibbete kon sarika islam ko diina renɗinta ko wiyete kon sarika kafirugol golla kono no landi wakkilare no landi nontal inna hayra man istaajarta al qawi al amin hande heferɓe ɓen no jogii société ji ɗi mara hattoɗe ɗin société ji no addande ɓe tono ɓuri e majji koye islam ɓe jeyti ko enen diina men kan no yewtiri majji no yireten ka defte fiqhu meɗen wakala ɗo wiyete sarika amma wakala ko lontingol goɗɗo gollugol golle tawde lontinegol no selli mum
وأدى بسدود كلا يمود كون صبر سايون قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل في حديث القدسي أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبا فإذا خان خرجت من بينهما رواه أبو داود وصححه الحاكم. أبو هريرة رضي الله عنه وماكي وندن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الله تولو بي دو وحديث القدسي الله بي أنا من ثالث الشريكين komi tammo e kafutuɓe ɗen ɗiɗo ana so yimɓe ɓe ɗiɗo kafidi gollugo noone wo e kafidal e ɗe kafide dagiɗe ɗe jantiɗe sharikatu anan sharikatu mudaraba sharikatu wujuh sharikatu abdan kala noone e ɗe ɗo kafide si yimɓe ɗiɗo ma ɓuri ɗum kafidi hino golludude allah inni komi tammo maɓɓe bimana mi waɗanay ɓe barki e golle maɓɓe ɗe ko ɗum waɗi kafidal no mari barki sarti kafidal no mari barki ɗen anndi koye si goɗɗo heɓi seeɗa si wonimo ɗon seeɗa kandu moye gollude ata golde kamɓe la budda o kam ɓanna goɗɗo ma o ɓattodiray goɗɗo o ɓanna goɗɗo o golla o yoɓamo ma o ɓattodiray goɗɗo ɓe gollita ɓe senda koni heɓade nan allahu inni komi kammo e kafiduɓe ɓen ɗiɗo ma lam yahul fodde jamfaki ahaduhuma goɗɗo e maɓɓe sahibahu wondiɗo mum o fodde goɗɗo e maɓɓe eɓɓali jamfagol wondiɗɗo mum on ɗimmo mum on alay ko minen wondiɓe kam bimana mi waɗanay ɓe barki e mum mi hiwanayɓe nan fa ida khana si tawi o jamfike bimana goɗɗo e maɓɓe jamfike ɗimmo mum on harajutu mi yaltay min baynihima hakkude maɓɓe haray hande kadi mi ara ɗon kamɓe duwoɓe bimana alay barki alay kafa ko nande kadi ngumara garanti hande kadi ngumara barki hande kadi ko ɗum waɗi ko ɓuri jaalade kon si jampodiral naati ko lanca ko saki koyto hay imamu rahimahullah ko abiri hadise on ɗo mahallu shahidi on koka allahu inni ɗon ana thalithu sharikayn tindini daga ɗoɗon tindini daga gol kam sina ɗum wona ɗum o innayno ko innayno ko miɗo harmini ɗum kaw inni ɗon komi kammo e kafuɓe ɓen ɗiɗo tindini kam ko golla fi nafoore dagiɗe eme seggi نعم قال رحمه الله حديث الإمام وعن السائب المخزومي أنه وندكانكو رضي الله عنه كان أولاد شريك النبي كفود أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة أتو نلاد نلاد حديث كما ينوبة كمدينين الله صلى الله عليه وسلم ومون قل تيد مون قل وكلاد jiraɓen no haani neɗɗe ɓiɓɓe mum ɓen needi wakkilade needi suuɓinade needi nunɗal e laaɓal fa jaa kanko sa'ib mahzumi o ari yawma alfathi ñande ɗuɗɗital makka ngal fa qala nelaɗo maaki marhaban bi akhi wa sadiqi ɓay ari ka fatu makka o simmi nelaɗo yimo ɓe welti ɓe maaki marhaban sali بآخر ست أموات وصديقي كفي ذكرى إذا نقول لي هذه كفو نو بلا بدي كبلا بدي هذه بلا بدي هذا بنجو يجيب كوجي إذا كوا يمجي كويتكم وكلاري إذا كوا يمجي لا بدي جاء بقولنا لا يندينا نو إذا نلا سنسمعي إنه بماكي مرحبا بأخي وصديقي لو ما عنده صاحب وكذي روتيني هون بنسل نقول كفيدا وأنا نلادو لندو كفيدا ما تكا كو أتو الإسلام أتو نلاد صلى الله عليه وسلم orang yang di bukan dirangkan dewan nomor I
bela ko diri l'islam kan tay do girliti kan bay nyande fatu makka wali o simmi nela do ma ki toni sadi ko an yo sikko am e gol kapidi do ande golle tindini on dum sendu gol kapidu gol gollida sendu gol kapidu gol gollida حديث رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه قال رحمه الله وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أولوي اشتركت بكفر أنا من وعمار وسعد فيما نصيب يكون كميل هبة يوم بدر يمد بدر ولد شركة الأبدان شركة الأبدان عبد الله بن مسعود يوماك mikahulu min Ammar Sa'ad ko tawata ko men yedo to ma men heba nyande badri men halde kala ko goto ya men hebi ko nyande badri ka ko hoyri ya men hawti dir hakko ya men sedda do ite sarikatu abda tindini seddu gorro do sarika halde hakke ko yarro girde e ko yidi girde e ko holo girde o kala en ko hebo hande ko yen hawtidir sende no hani wonde hakkude julɓe ɓe ginamo andi ɗo no gasa heɓa ɓuri mimi kono no sellanma ka ƴetta ko heɓɗa ko fo o kala ka sella madama ko anji goɓɓe na weyno ɗum ɗo ko riɓaka to e to ɗa no sella ka ƴetta ko jeyɗa ko mokkala no sella kami ƴetta kami jeyi komi okke jon ɗum sey golli hande a heɓi wuuɗo e ɗum e wi temeɗɗe joyi en handi kala ko heɓde yo hoddi sende e lan wuro tawi temeɗɗe joyi ko jeɗo o wuro temeɗɗe joyi ka joni sen hoddi en sendiɗe en handi en sendude feere keɓa mo kala ko jeɗo heɓude temeɗɗe jeɗɗi e capanɗe si hattuno e komi heɓi kon ko jomde hoddidai noon temeɗɗe joyi kono sabu hoolodiral ngal e laaɓodiral ngal e yiɗidiral ngal halden kala ko heɓi e hoddi sende ɗum no senti e ko tawata hande mi faalaka yiɗude hila heɓa faalaka yiɗude ko heɓa na jikku julɗo no musidɓe julɗo en anndi mo kala emen ko waawi wuurude rewa Allah kañum tum kono si tawi ko yen wuuru tiiɗe ka mujtama islami wonen communauté tiiɗuɗo hamdideteeɗo naɓideteeɗo eno haton jini e ko tabindirta ɗum nangi haala wi tum wonangi wowlede probléme jonaɗi crééde no woodi laawol rewetegol ɓuttugol dok ɗaatugol ñekki rewetegol probléme ji ɗi leggiɗo tiiɗal heɓo hara wonangi haala wi ɓeɓe nangi probléme e ɗon kono si tawi anindirankol noto anndugol noto ngi haala wi ɗo ɗum jay goɗɗum ɗum jata goɗɗum siɓɓe joɗum e lam ɗo wiyete sarikatu abdan ɗum ɗo addugo e tawde nde hande ɗum ɗo kamɓe sahaba ɓen tinɗiɗi seddugol oɗo sarika kadi nde oɗo ko noon e sarika nam qala rahimahullah wa an jabir بن عبد الله رضي الله عنه قال أولوي أردت مثالا أن الخروج يبلغ إلى خيبر يهب الخيبر فأتيت النبي أرمك أن الرجل صلى الله عليه وسلم فقال الرجل ماكي إذا أتيت سيألي وكيلي كبنا دوان بخيبر كخيبر ومن كبني جنب السكة أنك خيبر سيألي كمكو فخذ جبت منه المضيمك 15 وسطا وسط وانغال سبو إجوي وسط وانغال بورنو وسائل من جبان دجي ووسط سكونا سائل وسائل من جبان دجي ووسط وانغال جوي joni sa ari ka makko yeeto no mi indi yo jonni wusuku wandal sappoji oɗo hadise ko sengoli babu sarika woni ga ko sengoli babu wakala oɗo ko sengoli babu alwakala amma babu sarika on hadisaji ɗi waddi sengoli sarika ni o gayni ɗo ko natani ko alwakala ɗo wiyete wakala ko addi ko fof ɗo wakala on no ari ɗo nooneji ɗiɗi noone ara noon nelaɗo wakkili goɗɗo yo yahu haybara
ƴanta sakka maɓɓe on no ko wakala andi ko yeesoɓe on fawi kippugol ndigol leydi mowirigol jawle dawla on regoluji ɗi ñaawugol ngol ñimna hiddiji ɗi e ko nandi kono gooto ko gooto ko ɗum waɗi koko yiyeten hannde e woɓɓe noorande haalaaji ɗi annda fi muɗum wiyan gouvernement jona forɓireede hannde waɗe ministre ji waɗe to e to to e to wonde ɗum ko ni ko ni ko ni ɗan ɗon no waawi yewde kippa fi jawdi ɗi o yaha kippa fi ñaameteeji o yaha inde tan o yimɓe ñaawoje ɗe o yaha o siinoyani ñaawoje kanko de ko waawi waɗen ge leydi fof sahi ko ɗum wanndiraaɓe sabu salama kiɓɓini sen ndaari no nelaaɗo wuurirnoo noon en tawa e fayda no ngurndanɗaa wonaa naɓireede no hannde no tawata no dagii no kelɗi noon fof nelaaɗo sabu sama wallinii no ɗum wallinino laawol muɗum heddi ke sen annday faamay e ŋaccira yimɓe ɓe ŋaccira fiyakuuji ɗin faamuɓe fiyakuuji ɗin alhaaliji men ɗin ɗi moƴƴa kayen en nayi en kamɓe fof en wowlay ɓay ko en fof en kafi hay so tawi en anndaa fi mum piiji ɗin ɗi yeego suwaɗani kono idan nelaaɗo maaka ni e jaabir kon abdoullah si a ari momi kippini on haybara ƴettu immorde e junngo makko wusudu anngal sappo e joyi ɗo ɓe wakkilimo yo ƴettu tawi ɓe wakkilino golloo maɓɓe on to yo moomide ɗo tindini seddugol wiyete kon alwakala ɗum woni kippigol goɗɗo fiyate qala rahimahullah wa an urwata albariqi radiallahu anhu anna rasulallah sallah sallam ba'atha bi ibnin benenmo ma'ahu wondude makko bi dinari dinar goto joggi o hadis bawɗa yashtari lahu tawi mo soodanoyde ɓe maayi o soodanɓe udhiyatan layya yo soodanɓe layya ɓe mana mummonte ko ɓe waɗa layya al hadis rawahu lbukhari fi athnai hadise wa qad taqaddama hadise on o yawtima en anndi ko ɓanditanta e mana hadise yawtuɗo ko soode no ka soode a o waɗi ko ono feƴƴino o yehi ko ƴetti dinar gooto on soodi damme ɗiɗi o yehi dammuwol go dinar o artiri ka nelaaɗo on ɗum dammuhol e dinar dammuhol e dinar en anndi wonno ko yewtude ɓayi gewti amal ñaawoji heewde amal ñaawoji heewde a jonnii goɗɗo yo soodoy goɗɗum a jonniima temedere yo soodane ɗo ko wiyetee kon ampul o yehi yo soodiima capanɗe joyi haa yo ƴetti capanɗe joyi watta ka jiifa o ara inna min ko ampul mi nelaa sooduɗon mi soodi ampul ɗon on wayno ɗi la ko temedere yo jonnum ko capanɗe joyi ko littiroyɗa ɓawa capanɗe joyi ɗiɗiɗo ko anjeeɗo anjeeɗo allahuma so winomo kala ko heɓiroyɗa ko heddi kon yo kiima ɗum gasi hay ko musa ko heɓoɗa ko heddi kon ranji annogo kiima kono ko hina ɗum konɗa sen tindini kadi wonandema layya on woni layya wonduma neɗɗo on anndi o mummonde ɗo ko oɗon no wiyata layya na wiyeɗuma soodoyi wiyeɗuma soodoyi wattamo layya tindini kadi wonde ko goɗɗo ka yeeyugol tono on eɓɓaka tono on eɓɓaka ko woni ɗum noon ko ɓuri moƴƴude ko neɗɗo wonu newiɗo ka ngeygo muɗum ko waɗi noon ko ebbere on ɗum o soodi dammini ɗiɗi dinaru goto ka o yeeyti dammuhol goto ɗe ɗiɗɗe dammini ɗiɗi wonɗum ina isan tono ko heɓi ɗon kon ko ebbere on ɗum ko heɓi 50% ka ko hoore hoore نعم على كل نوع من انواع المبيد لنا ان شاء الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا
الفارقي كما قلنا انه يمضي لك مساله وبينكم بيع الفضول بيع الفضول كل قليل لو تبدي سيد وجهه ودقي بيع الفضول ان جاء في صفحه قراتكم قال رحمه الله عن ابي هريره رضي الله عنه قال بعث من رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقه يدعو ينفذ الزكاه ما موجود القول صدقه لو كان يتبني ويجب سد الوكاله سد لوم تيغول سفاده دوغول حديث متفق عليه قال رحمه الله عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بفرن 63 كيلو لجبان إجيبه إتاتي وأمر بيمر علي بن أبي طالب أن يذبح لوحيس أنباء في هدي الحديث رواه مسلم dengan dihajat keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam selo duno hadiah kepada orang ko kelo di temedere kelo di temedere ko wadi betta ala hay ko patto to de la sallallahu alaihi wasallam ay bitu jindini akhirat ko de rabe aba e wona ino balde e wona ino ile ngandi de bitaji yidi hubabe ko sulu makko ko de fete ala be habba ino tenen kaaje kare ma be feƴƴi iɓe jigini dirhu maɓɓe fi ñaamete ko ɓe ɓure maɓɓe ɗe ñaama kono e dow ɗum ɗo fof kadi ɓe hokkiti hajju ko geroɗi temedere ɓe naɓori haji geroɗi temedere ɗum ko masala ɗin moon no tindini tiiɗugol e wakkilagol nelaɓe sallllahu alayhi wa sallam enen si woɓɓe waɗa layya ɗo ma ko nandi e hirsugol nagge nge ɓeynaɓe suusta ma ɓe wawata ma hirsugol dammuhol ko ma goɗɗo waɗa nelaɗo ɗum ɓe ɓori geɗoɗi 63 ɓe goro ɗiɗi soke o maɓɓe no kala ɗo windi ɗo salatu wa 60 63 ɓe ɓorori ɗum soke o maɓɓe ɗum kamɓe nelaɗo sallllahu alih wa sallam mahallu shahid ko imam addini ko hadise on ɗo ɓe yamiri sayna aliya yo hirsu heddiɗi ɗum ɗo tindini kenen no wellide hirsugol e ka ko ɓoragol ko fata goɗɗum mon no noddiri inde ɗum no inne ɓoragolɗa ko hirsugol fata no inne hirsugolɗa ko ɓoragol ko fata na mahallu shahid on ɗo nelaɗo wakkili sayna aliya ibn abi talib radiallahu anhu yo hirsu heddiɗi ɗum 30 capanɗe jeegoe tati wiyetemeɗe ƴeew hen ɗo capanɗe jeeɗiɗi a 37 hirsugol hadi e ko dewal ka wona dewal ko dewal karamo ko ɓe maaki ɗum ɗo no tindini sendugol wakkilgol tanamum e gollugol dewal ngal lottinogol jaɓata en ɓe goɗɗo ɗumane bitiki ma o yaltina zakka on iyama gasa e mum yo goɗɗo hirsane layya ma on yo goɗɗo hirsane dammolinde goo ma on mbiyama no teɓɓa say mum kono yo goɗɗo juurani no selli yo goɗɗo andiyanima juurde no selli yo goɗɗo hooran no selli ma noon lottine ko gasata e mum قال رحمه الله حديث القرآن وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة العسير في قصة عسير من جنگي مكا عمدة الأحكام وانده يدعي عسير وإذا كنت لك كان جاء له حديث عمدة الأحكام وهو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها جاء له عمدة الأحكام إذن عسير كويس لما قلت لك صلى الله عليه وسلم على سبيل أجمعين لكل الموضوع إن شاء الله في نقطة سنة من جبل بيانين تم يسوع إن شاء الله